Ibihe byiza bakunzi bacu turabasuhuje ndetse tubahaye ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, isoko y'amakuru agezweho ndetse yizewe haba mu Rwanda no mu mahanga. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukorera ubugororangingo kugira ngo tuyabagezeho ameze neza, acukumbuye hamwe n'itsinda rigari ryacu ry'abanyamakuru. Hari amakuru rero amenyekanye aka kanya. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwumvise ubusabe bw'abakekwaho kwica Loic Ntwari William. Icyo tubasaba nyaboneka ni ugukora subscribe, ubwo ndavuga mwebwe mutarayikora ni ukureba hano munsi ugakora subscribe cyangwa se sabone, maze ugakanda no ukazogera, ubwo ukaba wemeje kwiteka uzahorana natwe kugira ngo uzajye ubona amakuru yose agisohoka. Niba warayikoze turagushimiye cyane. Ikindi rero wakora like na share ugasangiza abandi, ndetse kandi ukanaduha komenti cyangwa se igitekerezo. Nkwibutsa ko iyi ari KN Radio. Nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya, mbibutsa ko iyi ari KN Radio. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwumvise ubusabe bw'abagabo 5 bakekaho kwica Loic Ntwari William w'imyaka 12. Urukiko rwari rwarabahaye kuburana mu mwaka wa 2027 bakifuza itariki ya vuba. Abo bagabo 5 aribo Joseph Ngamije, uyu nguyu akaba ari na kizigenza muri uru rubanza, n'uwitwa Nikuze François ndetse na Rwasa Inyase Jean Baptiste Ngirosanga alias Rukara na Ngarambe Charire alias Rasta. Aba bose bafunzwe mu mwaka wa 2023 baburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, bakatirwa gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ubwo bari bategereje kuburana mu mizi bamenyeshejwe ko bazaburana mu mwaka wa 2027. Gusa bo ntibanyuzwe n'igihe bashyizwe cyo kuburaniraho, nabo bandikira perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Huye, ari naho bazaburanira basaba itariki ya bugufi yo kuburanishwa. Aba bagabo rero zimwe mu mpamvu bashingiyeho basaba itariki ya bugufi harimo ko hari abana barera, bakanavuga ko bafite ideni rya banki. Ikindi kandi aba bagabo bavuze ko nta rindi perereza rigikorwa ku byaha baregwa, kuko wabashinjije yabikoze kandi nta kindi kimenyetso cyagaragajwe kuva bafatwa bagafungwa. Amakuru yamenyekanye nuko perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Huye yumvise gutakamba kwabo, abaha itariki ya bugufi ku buryo nta gihindutse bazaburana mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka wa 2024 aho kuburana 2027 nk'uko byari byagenwe. Abaregwa bose batawe muri yombi kuko hari umutangabuhamya wavuze ko umwe mu baregwa yari n'umukunzi we yumvise bacura umugambi wo kwica nyakwigendera Loic, maze atanga amakuru muri RIB, bahita babafatira mu cyuho bariya bose. Nyakwigendera William Loic yapfuye mu mpera z'ukwezi kwa Kanama mu mwaka wa 2023. Yasanzwe iwabo amanitse mu mugozi yapfuye. Bamwe bakekaga ko yaba yiyahuye, ariko nta cyagaragaraga yaba yuriyeho yimanika mu mugozi, abandi bagakeka ko yishwe. Nyakwigendera iwabo bari batuye mu mudugudu wa Kanyenyeri A mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Icyo twabizeza, tuzakomeza gukurikirana iby'uru rubanza kugeza rupfundikiwe. Icyo tugusaba, kora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu yose uko bukeye n'uko bwije. Mukomeze mugire ibihe byiza.